Meguariem gen ke wino kidi bugoy chim but not many no cha eno reporting pito pa soka buye nyo na machim pa latina wubini latina chuli mon mubirga we ene no soka toy oti Meguariem gen ke wino kidi yen chwari be ukidi niang ento wino kidi ileyu wiagago wino kidi won ke Meguariem are protected ba spiritually are protected ba obi wego lutino wilobo teko mor mu wang wi koma ubi wego lutino wilobo are protected ba spiritually. I am hard are ya chel gogo neno malu ba wai anda ruin no yopalo ba kadi won lu mone na do yubu logo kupe chi unega no yopalo ba ero kani ata a chel gogo ba Lutino matino mutika rare social media. KD Cristo. Kai riek. Mai winyu tam makemeyo. An yo na tiku mai. Wene ke iye. Yo na Wene ke iye. KD Cristo. Chemiyo timi ijiyo girikomi iyona adek korikoma an wayam agama anen garala lam agamo lokmo bieni koma gama pe achako wan chikwa pe yeni wa yel dano wan chikwa pe yeni wa chak lweny kum ngarmo wan megwani tie to protect us ikoma ranyi madano mero kelone and we are always protected megwani pe ye wa lweny kum dano be pe ye wa chaki megwani konyo wa to protect us from lweny mangato mono chako KD Cristo alega kai riek wene ki yona KD Cristo kai riek wene ki yona il won ki Meguariem kitika tich kedu pilok ma ana kelo ikom baby Dalvin nika baby Dalvin peke kelo wako wandu we wabe jemo o weko ke chako goy chimbot wu ni wunu ti kito munne ko sokani uti kwede kibichuru wu siente madid uti kito munne ko sokani Meguariem gen ke mego wino kidi kombe de chawani gigoyo chimi Kenya Nairobi bor latina wube magiluoni okwi gugoyo chimni okwi ochero loko ni ana ya chere Kenya chia nego soka gibi miyo kongi bi kwami yuke $100 kadoke bi miyo $500 kadoke bi miyo 1 million Uganda shillings la chen me fono ne kadong mij mo kene tie madano be miyo okwi waj ki Meguariem waj ki mego wino kidi ni gina gente ayenyo ne kombos meke neno mo gen gino anyim KD Cristo achulu mirugu betcha dena teke jiyo miri komi ikomani kaka pa mero ngato blaming an ino anyim jingiri komi
ni inge bangu lok pia ni mi chente I chote kweda nyim ana ti protected spiritually tien lokani anu miru pati mbal anu miru bit defender padano makilanyo gi ana bit defender kita chiek wati kwede eno ana bino machalo defender chiek wa mawa ye an bena ye ni ana biberu machalo defender pa joma kilanyo gi te chenkany o weko ka ti a lok pinga rumo maketika lanyo ne a logo ma wa meru kati woko piana ngeni I am protected spiritually yin ngato mo ke kene ya chuli teke ngeni lok ma iti lok nani lok gopa ngeni utim tie protected spiritually iridu lok gopani iridu gopani tete kijuki kwe ino anyim donka ino peikel kori como team piano team gere gamo loka gama ma ini chako peo bi waj ni pe awajo wun lutiano mone ma social media pere mitibu kunyoni gino mo matitiri o team gino mo matitiri o team joma gi protecting anni gi ngeyu tijiba jone be pe loko ba jone be pe dano ba jone yamo ba ani no me yue yamo maraj pi loko lok gope como team ni no me yue yamo maraj mondo megi pe wajne pa wajo ba angira ke chira ni make sure ni in pe timbal wek wanu kunyi make sure ni pe timbal etro kanga to timo bali komi wan wa yeni in revenging etro in pe chak ba dong tien lokat yeni in ngato mo ke ken me cheru gri social media maki mi chente ni yinu miretim gino mo miretim wek chuli ni ka chente nini romo wili kofen wo poyo ka chente nini romo konyo family ni ka yende to wo poyo ka chente nini romo gwoko family ni pe mwaka 100 lubukany wo poyo angira dek pi koma angira dek pi nya a chiego lutino ni kai biti yu kinyia social media ti kwere yo mabe che mi utimi ke pi wun jo mon maneno utika posting jeme against an ni no me rwate ke gimo pe ko ke koma ana jugiro o jokwe cerro ke cerro atwa maro anda jugo dani loboni dan maroma bichel ajugo gi kwe awai ni weke kera ba pegu winyu kayin bene pe miru winyu ne and I am protected spiritually and pa lego lu ba pa kweriwa abi yubu wa gang lega man makibe lega pa kweriwa ye pepa mona joma gi ngeo chik mete kwaro gibi biono ge lego Dieu giri komi achuli lokama gike eneni inat me Dieu miri komi koma no me mirni bik loka bika aneno jagu la fony orwa uye gina pengeyu aneno jagu la fony uba loka winyu aneno ruora lo tika Dieu kome mega ni pe maro jai mega ni pe maro ta mega ni pe yu iro mega ni girayamo au twero giwu wono mede ke yenyo loke doga te kay ngeni itia loko gopa mada pe iye weke ke yona ni mirada ken uchunkuma ibi ngunu gopa ibiro itiro kori yele rep mega ni pe miru gopa ke chira ni wek wan wa konyi pe chaki wek wa konyi spiritually pe chaki inena chako
Ariamun ki mego wini. Ariamun ki mego wini. Wek yo na ba. Ariam an Nigeria borrak ginu kuba. Era yiwa ko ngo Nigeria ni borrak ginu ko. Atek ba. Mega ni peye. Alwenye kumngaru peye. Kadi eneno ana karo ka lwenye no ki roga. Eneno ana karo ka gamane no ki roga. Mega ni peye. Mega ni tie me defending the innocent. Mega ni tie me defending Joma ki yelugi. En anati kin jo ki yelugi ba. Awero wema way nyima leng. Nyima leng pili nyima leng. Wuno neno chalo comedy. Jing kumi giri yona. Ni chake tiro cheranyim. Ngato mama bi blaming utim. Kun ere ye chero karok utim. Nino ki nino. Ki wani wek utim ubenbo. Nino ki nino. Ariam bedi kiri. Wini, ukiri bedi kiri. Ngaramero weko lutino ne, I weko. Angera oburiko. I lwen ki gina, I tuen lwen kere. Weka mod. Mega ni me yapu yo. Loko kuman pilobona. Ana biro ka loko tela iya chuli. Kape a loko tela iya chuli. Ngato bi loko peke, dano wen luo. Uno diga buru dano ni ki mudugu. Kape ana ya loko dano tetek. Kape a loko tela tetek ya chuli. Dano wabi deno chan matwale. Tela wang ma wa loko ya chuli. Gino wek dong lok duwa tane ba. Lo tela maguni yango ni utimo be loko giyo ki tela. Giti kamiyo chente. Niki kongi ki yilu tim. Wek tim pe ubit settle. Wek kui ubin no tim peti settle. Beneka kitwero neko tim kineko mapuri. Yini bini tem neka, ka neka ngai pe kori koma. Kono yin politician, kono yin la we, kono yin la biashara, kono yin la nga. Teke temo yona li tap, mai tema matete. Kage duan wiki lwet Buddha, koko betpe, poya.